علیکم بینندگان گرامی، این برنامه اطلاعاتی اخبار است که از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌گردد. در استودیو با شما مرجانه شریفова. صبح امروز مراسم پذیرایی رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در نزد کاخ پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران برگزار گشت. سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محترم سعید ابراهیم رئیسی استقبال گرفته به بالای شاهصفه افتخاری دعوت نمود. در نزد کاخ پرزیدنت پرچم‌های دولتی هر دو کشور افروخته شده گارد فخری جمهوری اسلامی ایران صف آراسته بود. با افتخار تشریف رسمی مهمان عالی مقام سرودهای ملی هر دو دولت صدا داد و فرمانده گارد فخری جمهوری اسلامی ایران با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گزارش داد. بعد صدا دادن سرودهای ملی و گزارش فرمانده گارد فخری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ملی و گزارش فرمانده گارد فخری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محترم سعید ابراهیم رئیسی از نزد جزهای گارد فخری گذشت کردند. سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جانب پرچم دولتی جمهوری اسلامی ایران احترام به جا آوردند. سپس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محترم سعید ابراهیم رئیسی با اعضای هیئت‌های رسمی هر دو دولت شناس شدند. Hayır, istiyor beyinler lo. Hayır, kör. Selamun Aleyküm.
وزیر نیرو، آقای رستم قاسمی وزیر برق و شهرسازی، سلام آقای دکتر خورشیدیانی وزیر سمت. خیلی خوش آمدید آقای وزیر امور خارجه، دستیار رئیس جمهور آقای برابرهای بین الملل، خیلی خوش آمدید. دادستان کل، خوش آمدید. وزیر نیرو و ذخایر آب، خیلی خوش آمدید. وزیر رشد اقتصاد و صنعت، وزیر مالیه، خیلی خوش آمدید. وزیر نقلیات. بررسی مسائل همکاری دو کشور نخست در ملاقات خاصه سران دو دولت محترم امامعلی رحمون و محترم سعید ابراهیم رئیسی آغاز یافته، سپس در مذاکرات وسیع با اشتراک هیئت‌های رسمی هر دو جانب ادامه یافت. ضمن ملاقات مبادله سودمند افکار درباره حالت کنونی و دورنمای مناسبت‌های تاجیکستان و ایران صورت گرفت. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون نخست بر راهبر کشور دوست برای دعوت جهت انجام دادن سفر رسمی و پذیرایی صمیمی اظهار سپاس کردند. از سطح مناسبت‌های دوستی و همکاری از جمله ادامه مکالمه سازنده سیاسی میان دو کشور در سطح عالی اظهار قناعتمندی کرده شد. تاکید گردید که تحکیم و توسعه مناسبت‌های همکاری با ایران از آغاز دوران صاحب استقلالی مورد توجه خاصه سیاست خارجی تاجیکستان قرار دارد. در این روند تقویت مکالمه سازنده سیاسی میان دو دولت در اساس حسن تفاهم و اعتماد و با ارزش‌گذاری به ارزش‌های مشترک تاریخی توسعه همکاری سودمند میان کشورها را ضرور شمرده شد. جانب‌ها ضمن ملاقات و مذاکرات گسترش رابطه‌های بین پارلمانی، فعالیت با ثمر گروه‌های دوستی، همکاری‌های فراگیر را در ساحه‌های اقتصادی و تجارتی از جمله در بخش‌های نقلیات، انرژتیک، صنعت، در عرصه‌های فرهنگ، معارف و علم و امنیت همچون عامل مهمی تحکیم و توسعه مناسبت‌های دو کشور ارزیابی کردند. در دایره مناسبت‌های تجارتی و اقتصادی جانب‌ها عاید به افزایش دادن حجم معاملات تجارتی میان دو کشور به موافقه رسیدند. در این سمت جانا کردن کاری کمیسیون مشترک همکاری‌های تجارتی، اقتصادی، تکنیکی و فرهنگی، تهیه و تطبیق برنامه درازمدت همکاری‌های اقتصادی و تجارتی تا سال 2030، تأسیس پالاتای مشترک سودا و صنعت تاجیکستان و ایران و شورای مشترک سرمایه‌گذاری موافق مقصد شمرده شد. پیشنهاد گردید که برای رشد و گسترش مناسبت‌های تجارتی از برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی محصولات و همایش‌های صاحبکاران و تاجران دو کشور و تأسیس کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی با سرمایه مشترک در منطقه‌های آزاد اقتصادی جمهوری تاجیکستان وسیع استفاده کرده شود. راه‌اندازی همکاری‌های گسترده بین شهرک‌های صنعتی دو کشور نیز برای هر دو جانب مفید نامیده شد. با در نظر داشت ذخیره‌های بزرگ طبیعی تاجیکستان، استفاده امکانات‌های فراخ تاجیکستان در حوزه‌های انرژتیک، صنعت سبک و خوراکواری، معدن و متالورژی، کیمیا، استحصال محصولات ساختمانی و داروسازی، ساحه‌های کشاورزی، نقلیات و سیاحت امر ضروری مانند گردید. در دوره تحکیم همکاری‌ها در ساحه نقلیات، رشد زیرساختار ارتباطی و پیوستن شبکه‌های نقلیات زمینی، بهبود شرایط موجوده و استفاده ثمرناک امکانات بندرهای جوبهار و بندر عباس همچون وسیله مهمی توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی و امکان حمل و نقل مال و محصولات بر نفع کشورها نامیده شد. بنیاد نقب استقلال و نیروگاه برق آبی سنگتوده 2 در جمهوری تاجیکستان همچون نمونه همکاری‌های سازنده دو جانب ارزیابی گردید. در رفت ملاقات جانب‌ها همچنین عاید به گسترش همکاری بین منطقه‌ها و ولایت‌ها، رشد همکاری‌های فرهنگی و علمی، ساحه سیاحی و راه‌اندازی پروازهای مستقیم بین پایتخت‌های دو کشور تبادل اندیشه کردند. ضمن بررسی مسائل ساحه امنیتی، رشد همکاری‌ها در راه مبارزه بر ضد تروریسم، افراطگرایی، قاچاق سلاح و مواد مخدر، جنایت‌های متشکل فراملی و جنایت‌های کیبری تقاضای زمان دانسته شد. جانب‌ها در رفت ملاقات همچنین مسئله امنیت و ثبات منطقه و وضع امروزه افغانستان را بررسی کردند. در ملاقات همکاری کشورها در چهارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اقتصادی، سازمان همکاری اسلامی، سازمان همکاری شانگهای و دیگر ساختارهای بین‌المللی محاکمه گردید. مسائل مربوط به امنیت منطقه، تحولات بین‌المللی، مبارزه علیه خطر و تهدیدهای زمان معاصر، همچنین جانبداری از تشبس‌های سازنده و موقع همدیگر در مسائل‌های مبرم روز از جمله موضوع‌های محوری همکاری بسیار جانبه کشورها ارزیابی کرده شد. در آخر ملاقات و مذاکرات پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمون از پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محترم سعید ابراهیم رئیسی دعوت به عمل آوردند که در وقت برایشان مناسب به تاجیکستان تشریف آورند.
баъди анҷоми музокироти расмӣ дар ҳузур ва бо иштироки сарони ду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Саид Иброҳим Раисӣ як зумра санадҳои нави ҳамкорӣ ба имзо расид. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти ҷумҳурии Исломии Эрон муҳтарам Саид Иброҳим Раисӣ зери баёнияи муштараки Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Президенти ҷумҳурии Исломии Эрон имзо гузоштанд. Сипас дар ҳузури сарони давлатҳо 16 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ байни Маркази тадқиқоти стратегӣ назди Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Дафтари мутолиёти сиёсӣ ва байналмилалии Вазорати умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон. ёддошти тафоҳум байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Исломии Эрон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи саноат ва технологияҳои нав. ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ байни Осорхонаи миллии Тоҷикистон ва Осорхонаи миллии Эрон. ёддошти тафоҳум дар бораи ташкили Кумитаи муштараки сармагузорӣ байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Исломии Эрон. барномаи ҳамкорӣ байни Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати варзиш ва ҷавонони Ҷумҳурии Исломии Эрон. барномаи ҳамкорӣ байни Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати таовун, кор ва рифоҳи иҷтимоии Ҷумҳурии Исломии Эрон. созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Исломии Эрон дар бораи ёрии мутоқобилияи ҳуқуқӣ вобаста ба масъалаҳои ҷиноятӣ. барномаи дарозмуддати ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ байни Тоҷикистон ва Эрон барои солҳои 2022-2030. ёддошти тафоҳум байни Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати нафти Ҷумҳурии Исломии Эрон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи нафту газ. ёддошти тафоҳум байни Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати роҳ ва шаҳрсозии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар заминаи тавсеяи ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ. ёддошти тафоҳум байни Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Созмони ҳифозати муҳити зисти Ҷумҳурии Исломии Эрон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи муҳити зист. барномаи ҳамкорӣ байни Кумитаи рушди сайёҳӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати мероси фарҳангӣ, гардишгарӣ ва саноеи дастии Ҷумҳурии Исломии Эрон. ёддошти тафоҳум байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати вилояти Хуросони Разавии Ҷумҳурии Исломии Эрон оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ, фарҳангӣ, илмӣ ва сайёҳӣ. ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкории дуҷониба дар самтҳои асосии рушди харитасозӣ, геодезия, фаъолияти илмӣ, тадқиқотӣ ва истеҳсолӣ байни Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Созмони нақшабардории Ҷумҳурии Исломии Эрон. ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ байни Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Созмони биржа ва коғазҳои қиматноки Эрон. созишнома оид ба таъсиси шӯрои муштараки соҳибкорони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон. баъди анҷоми маросими имзои санадҳои нави ҳамкорӣ сарони ду давлат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти Ҷумҳурии Исломии Эрон муҳтарам Саид Иброҳими Раисӣ барои доираи васеи хабарнигорони дохил ва хориҷи мамлакат нишасти матбуотӣ ороста натиҷаҳои мулоқоту музокиротро некӯ назар аст арзёбӣ карданд. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озор намудани судяҳо. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Муҳаммадзода Ҳомидҷон Бобоҷон аз вазифаи раиси суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд, Маҳмадсаидзода Рустам Маҳмадсаид аз вазифаи судяи суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд, Раҳимзода Раҳмиддин Мирзокарим аз вазифаи судяи суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бинобар содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судяро пас мезанад, озод карда шаванд. ваколати судяи суди ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон Қосимзода Раҳмат Маҳмуд бинобар вафоташ қатъ карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 3 майи соли 2022. имрӯз дар шаҳри Душанбе таҳти риёсати раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷаласаи навбатии шӯрои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давати 6 баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо. аъзои шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар маҷмӯъ 25 масъала аз ҷумла лоиҳаҳои қарорҳои шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи қонунҳои конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вазъи ҳуқуқи узви маҷлиси миллӣ ва вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ду қонуни мукаммал, қонуни
ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи истеҳсолоти иҷро, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маратори ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ва ворид намудани тағйиру иловаҳо ба як қатор қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистонро баррасӣ карданд. ҳамчунин дар шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳоди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба иваз намудани номи деҳаи фақиробод ба деҳаи обшорони деҳоти мискинобод ба категорияи шаҳрак мансуб донистани деҳоти мискинободи ноҳияи файзобод ва иваз намудани номи он ба 30-солагии истиқлол мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар қатори дигар масъалаҳо аз ҷониби аъзои шӯро инчунин лоиҳаҳои қарорҳои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи бозхон намудани судяҳои суди олии ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи интихоби машваратчиёни халқии суди олии ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи нишони маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва лоиҳаи қарори шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба дастурамали коргузорӣ дар маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон баррасӣ ва муҳокима карда шуданд. аз натиҷаи баррасии масъалаҳои рӯзномаи ҷаласаи навбатии шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қарорҳои дахлдор қабул гардиданд. امروز در شهر دوشنبه تحت ریاست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اجلاسی دهم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار گردید. خبرنگاران ما در این خصوص گزارش نمودند. дар оғози иҷлосия аъзои маҷлиси миллӣ қарорҳои дахлдорро оид ба тасдиқи тартиби кор, интихоби котибот ва рӯзномаи иҷлосия иборат аз 23 масъала қабул намуданд. дар рафти муҳокимаи масъалаҳои рӯзнома раисони кумитаҳои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба таъмини асосҳои конститутсионӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон, шаҳрванд ва қонуният, оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ, ҳифзи сиҳатӣ, илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати ҷавонону занон, оид ба иқтисодиёту коммуникатсия, оид ба ҳамоҳангсозии фаъолияти маҷлиси миллӣ бо маҷлиси намояндагон, ҳокимияти иҷроия, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, воситаҳои ахбори омма ва робитаҳои байнипарламентӣ, инчунин муовини раиси кумита оид ба масъалаҳои аграрӣ, шуғли аҳолӣ ва экология маъруза карда хулосаҳои кумитаҳои соҳавиро нисбат ба қонунҳои баррасишаванда иброз доштанд. зимни баррасии рӯзномаи иҷлосия аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қонунҳои конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вазъи ҳуқуқи узви маҷлиси миллӣ ва вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, оид ба ворид намудани иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи истеҳсолоти иҷро ва дар бораи маратори ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкориро мавриди муҳокима қарор дода онҳоро ҷонибдорӣ намуданд. инчунин аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон атрофи як қатор қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба санадҳои қонунгузории амалкунандаи кишвар, аз ҷумла қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйироту иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мудофиа, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи нотариати давлатӣ, оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳифзи муҳити зист ва оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд мубодилаи афкор намуда ба ҷонибдории онҳо бо пешниҳоди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарори маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар хусуси иваз кардани номи деҳаи фақиробод ба деҳаи обшорони деҳоти мискинобод ба категорияи шаҳрак мансуб донистани деҳоти мискинободи ноҳияи файзобод ва иваз намудани номи он ба 30-солагии истиқлол қабул гардид. дар асоси пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон вазирзода, мирзозода ва муродзода бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судя будан аз вазифаи судяи суди олии ҷумҳурии тоҷикистон бозхон ва ҳамзамон машваратчиёни халқии суди олии ҷумҳурии тоҷикистон интихоб карда шуданд. ҳамчунин дар иҷлосия бо тартиби муқаррар гардида нишони маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ карда шуд. бо ҳамин иҷлосияи даҳуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум ба кори худ анҷом бахшид. нашри навбати барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. саломат бошед.